Ha? Kuya wa. Sagdain lang Kada kumay. gabi naman ka mag-inom. Sagdain lang kumay kay gituyo ko na kay ganahan jud ko malangit ko ngay kumawa ko Malangit? ganito. Kumawa ko Kasi malangit, oy. kumawa gani ko ning kalibutan na ganahan ko malangit ko mao na nagsige ko giinom. Ganahan ka malangit, Klaro. Nabi qualification pero malangit lang sa katao. Dibaw ka unsa? Kibaw ko na yun sa qualification sa katao para malangit oy. Unsa man? De. Kanang mutuman ka sa kuan napulo ka sugo sa Ginoo mao na malangit ka na. Parang inom-inom lang ka. Apila sa napo kasugos Ginoo here. Ikaw ba? Unsang taong ka murang gagkaroon pa ko kaya lamang. Ang dumi mo here. Mutuman ka napulo sa sugo sa Ginoo. In short, dili ka magbuhat og sala, dili ka makasala sa imong sikataw. Dili ka makasala. Mao ra na gipangayo sa Ginoo para makasulod ka siyang gingharian. Timanhi nagmaayo. Nga, pamilya mo kanay mo mga pambuhat malangit ka ana? Ha? Ha? Explain natin ka hang ano. Nganong sige kog inom sa connection para malangit ko. Explain natin ka. Diba? Kung makadto ka sa langit, sa ganito, dili ka makasala. Kung mag-inom ang usa ka tawo, human nag-inom, unsa man siya? Mahubog. Mahubog. Kaya kung mahubog na ang usa ka tawo, unsa man siya? Ha? Mahubog. Sige lang, hubog. Kung mahubog ang usa ka tao, matog. Matog ka. Oo. Matugo na ganito. Yeah, once hubog na ka na siya, matog na siya. Kung matog na siya, wala siya mabuhat sala. So kung wala siya gibuhat nga sala, malangit siya. So kada adlaw ka mag-inom, kada adlaw ka matog. So kada adlaw ka dili makabuhat og sala, mao na makasulod ka sa gingharian sa langit. What? Mao na timanhi. Here, kabaw ka sa isaan mo here. So Ha? sa Kabaw ka? ano? Kanang ikaw rin mag-inom, di ka mga agdan ako. Hawa natin, time na ko. Ikaw, iwa. Ano niya ako? OTD. Upuon niya rin. Gano'n, putos yung langit.